Evo, dobro večer i veliki pozdrav svima koji su se uključili uživo u ovu petu ediciju zagrebačkog WooCommerce Meetupa, u proljetnu ediciju zagrebačkog WooCommerce Meetupa. Vrlo vjerovatno i nadamo se zadnju u nizu u ovakvoj online formi. Ako sve ostane na ovom starom normalno kako vole naši mediji govoriti, potrudit ćemo se da sljedeći meetup bude in person na nekoj lokaciji. Naravno, o svemu ćemo vas pravodobno obavještavati. Kao što vidite, ovaj put smo eliminirali Zoom platformu, idemo klasičan live stream webinar shemu, zato što prošli put smo vidjeli da Zoom radi degradaciju slike i nadamo se da ćemo ovako poboljšati sveukupno iskustvo. Ako negdje nešto zapne ili ne štima, javite nam, probat ćemo adresirati probleme. Naše prošlo druženje je bilo fokusirano više na dizajn i kako on može utjecati na proces online kupovine, di su naša Martina i Iva u predavanju naslova The Good, The Bad and The Specific e-commerce UX Patterns prošla većinu problema, ali i potencijala UX obrazaca u e-commerce-u. I za sve one koji još nisu, preporučam da pogledaju tu snimku jer će sigurno izvući pokoji koristan savjet. No, pustimo mi prošlost i okrenimo se onom što nas čeka danas. A to su dva kratka slatka izlaganja kojima je zajednički nazivnik, ajmo reći, na bazi tema, odnosno social commerce. Moja malenkost će vam na početku malo proći teoriju i pokušati vam približiti što bi to bio uopće social commerce i zašto je bitan u kontekstu e-commerce interakcija, odnosno svega onoga što nas u ovoj našoj maloj Woo zajednici zanima. A nakon toga slijedi prezentacija Lovre Mršića koji će predstaviti njegov Collab Cart, to jest WooCommerce ekstenziju koja omogućuje korisnicima sudjelovanje u kolaborativnoj kupnji. Iako su nam predavanja komplementarna, naše osobnosti to sigurno nisu. Ja imam 4 banke i volim komplicirati tamo gdje ne treba, a Lovre je gimnazijalac sa idejama za smanjenje kompleksnosti svakodnevnog života, kako on to voli reći. I samo na kraju, kao i uvijek, ako imate bilo kakvih pitanja, pripremite ih za nekakvu Q&A sesiju koja je predviđena za kraj ovog našeg meetupa, odnosno na kraju naših izlaganja. I pitanje tipkajte u chat sekcije na platformi koju gledate, odnosno ili na YouTubeu ili na Facebooku. Ok, evo ja ću sada samo da dodamo ovo, sekunda. Ok, počeo bi lagano sa svojom prezentacijom. Znači govorit ću o social commerce-u, kao što sam već rekao. Sadržaj preske moje će biti nekakav uvod u kojoj ću govoriti o definiciji i benefitima, odnosno benefitima koje nam social commerce pruža. Potom ćemo proći lagano kroz njegovih 6 temeljnih stupova, ili kako Ameri to vole reći, 6 pillars of social commerce. Osvrnut ćemo se na 3 greške koje brendovi rade prilikom utilizacije social commerce u svoj workflow i na kraju ću pokazati par dobrih primjera čisto da i vizualno popratimo ono o čemu ću pričati. Dakle, idemo na samu definiciju koja kaže da je social commerce prodaja proizvoda ili usluga izravno kupcima putem društvenih mreža. Kada gledamo kroz prizmu e-commerce, što mi u stvari radimo na društvenim mrežama, rekao bih da otkrivamo proizvode, pregledavamo ih, uspoređujemo sa drugim proizvodima sličnima, čitamo recenzije poznanika, ljudi na društvenim mrežama, te dobijamo nekakve povratne informacije samih kupaca. I ljepota social commerce je upravo u tome što ubrzava proces kupnje, te potrošačima nudi glatko iskustvo kupnje, što je, vjerujem složite se, svima nama bitno. A istovremeno brendovima pomaže da iskoriste to masovno tržište korisnika društvenih mreža.
Ok, samo sam provjerio chat, je li sve u redu? Evo, ljudi su rekli na početku da nije bilo audija, sve ok. Idemo dalje. Dakle, social commerce nije e-commerce, on je dio e-commerce-a. Ako pogledamo baš pravu definiciju e-commerce-a, to vrlo kratko rekli bi da je to kupnja i prodaja proizvoda ili usluga putem interneta, dok je social commerce, on se oslanja na interakciju na društvenim mrežama i na suradnju njihovih korisnika u svrhu promicanja te iste prodaje proizvoda ili usluga, odnosno u svrhu promicanja e-commerce-a. Par primjera social commerce bi bila, znači to bi bili nekakvi reviewovi proizvoda, unboxing videe koje svi volimo gledati, live stream shopping koji uzima sve više maha, nekakve in-app purchasing metode i općenito bilo kakav user-generated sadržaj, odnosno sadržaj koji kreiraju, odnosno generiraju sami korisnici. Kako sam radio pripremu za ovu presku, došao sam do podatka koji mi je bio full zanimljiv, da je taj termin prvi upotrijebio još 2005. godine dobri stari Yahoo, koji je za social commerce rekao, citiram, to je skup alata za suradnju u online kupnji koji služe za dijeljenje informacija i savjeta o online proizvodima. Što je, rekli bi i sada nakon 17 godina, dosta točna tvrdnja. Ok, kada govorimo o benefitima social commerce-a, prvi benefit bi bio da on stvara brand awareness i to na način da vaš sadržaj prikazuje puno većem broju ljudi, odnosno korisnika, nego što bi bilo bez njega. Procjenjuje se da bi do 2025. godine broj korisnika društvenih mreža mogao narasti do čak 4,5 milijarde i s obzirom, kako vidimo i sami, da sve više tih korisnika počinje kupovati baš preko društvenih mreža, to je velika prilika i merchantima i brandovima da svoje proizvode predstave novim ljudima i da eksponencijalno povećaju svoju prodaju. Odnosno publiku, a samim time i prodaju. Drugi benefit bi bio da smanjuje trenje, odnosno smanjuje broj koraka koje potrošač treba napraviti da bi na kraju kupio vaš proizvod ili uslugu. Već sada na dosta tih platformi možemo vidjeti funkcionalnosti kao što su gumb na kojem piše Shop Now ili nekakav in-app checkout koji služe da korisnik uopće ne mora napustiti tu platformu na kojoj se nalazi ako želi kupiti neki proizvod. Jer ono što svi znamo, sa svakim dodatnim korakom u vašem prodajnom ljevku postoji veći rizik da će kupac izgubiti interes i na kraju odustati od kupnje. Treći nekakav benefit bi bio da vam social commerce pomaže približiti se ciljanoj publici. Vjerujem da je to svima vama u interesu, odnosno daje vam savršenu priliku za interakciju sa već postojećim kupcima, ali na novi i originalni način putem nekakvog kreativnog sadržaja. Isto tako nemamo i zaboraviti na analitike, odnosno analytics alate unutar svake od tih platformi koje te platforme nude. Moja preporuka je da ih definitivno iskoristite u praćenju ponašanja vaših kupaca, to će vam se definitivno isplatiti na kraju. Znači saznate što vole, što ne vole, u koje vrijeme najviše vole konzumirati vaš sadržaj i na taj način možete bolje približiti svoj proizvod. I zadnji benefit, koji je u stvari primarni, ali sam ga po mojoj nekoj logici ostavio za sami kraj, je da social commerce generira društveni dokaz, aka social proof. Realnost e-commerce je da mnogi kupci možda neće odmah vjerovati vašem brendu, odnosno vašoj robnoj marki, vašem proizvodu, pogotovo ako ste novi igrač na tržištu, i tu onda u igru ulazi taj social commerce sa svojim već integriranim društvenim dokazom koji jasno ljudima dokazuje da je vaš proizvod ili usluga bomba. O čemu u stvari govorimo ovdje? Tu govorimo o komentarima, lajkovima, recenzijama ili nekakvom šeranju. I ovdje vam je u interesu da što više korisnika komunicira i promovira vaše proizvode. Time će biti veća vjerovatnost da će drugi kupci vjerovati vašem brendu i na kraju povećati prodaju.
sad ću govoriti malo o psihologiji. U ovom ću dijelu o psihologiji prodaje, ajmo to tako reći. U ovom ću dijelu navesti tih nekakvih 6 univerzalnih takozvanih mentalnih pravila, to jest mapa, za koje su psiholozi utvrdili da se uvijek pojavljuju kod kupaca prilikom bilo kakve kupnje, pa tako i online kupnje. Prvi bi bio opet ovo o čemu smo već pričali, social proof. To jest kada nisi siguran glede što drugi rade. Znači, tijekom tog nekakvog customer journeya potencijalni kupci mogu postati neodlučni u kupovini. Sigurno ste se i sami našli puno puta u takvoj situaciji. I onda kada takvi kupci nisu sigurni što učiniti sljedeće, aktiviraju taj društveni dokaz, odnosno social proof, kako bi vidjeli što su drugi radili, odnosno što su drugi učinili na njihovom mjestu. Opet, tu dolazi sve ono o čemu smo pričali, plus nekakve wish liste, preporuke i šeranja, najviše recenzije i reviewovi, što rezultira da čak 80% potrošača traži taj nekakav savjet oko kupnje od svojih poznanika ili prijatelja preko društvenih mreža. Sljedeći nekakav pillar bi bio autoritet, ili kako ja to volim reći, renome rula, gdje se ponovo vraćamo na customer journey, u kojoj se ti autoriteti pojavljuju poput onih šerpa na Himalaji, koji usmjeruju planinare prema vrhu, tako oni usmjeruju kupca prema učinkovitom donošenju odluka. I takvi autoriteti, odnosno takve individue su uložile puno svog vremena, puno resursa i puno znanja u stjecanju nekakve utjecajne pozicije, ajmo to tako nazvati. Ovdje ne govorimo o plitkim influencerima, bez uvrede bilo kome, već o nekakvim akademicima i stručnjacima svojih niša, ili pak tehničkim stručnjacima unutar same tvrtke koji znaju ono što prodaju iznutra i izvana. Jer nemojmo zaboraviti da 7 od 10 online kupaca prije kupnje ili čita recenzije u komentarima, ili čita recenzije u nekakvim relevantnim blog postovima, ili pa gleda adekvatne reviewove na YouTube-u. Sljedeći temeljni stup social commerce bi bila oskudnica, odnosno less is more, jer u funkciji te nekakve ponude i potražnje mi kao ljudi instinktivno veću vrijednost pripisujemo resursima koji su manje dostupni, ili se barem takvim prikazuju, odnosno barem im tako marketingaši prikazuju. Zbog toga jer smo vođeni tim opće poznati FOMO, fear of missing out, to jest strahom od nekakvog gubitka. I kada smo vođeni tim strahom, potrošači su drajvani da sudjeluju u nekakvim ekskluzivnim ponudama. Rekao bih da dijelom je to i zbog nekakvog njihovog afiniteta, dijelom zato jer se smatraju elitom, ajmo to tako reći, odnosno to ljudi vole reći da je to nekakav elitizam. Zbog toga jer potrošači uvijek iznova i iznova govore da je mogućnost stranog, to jest takvog ekskluzivnog pristupa ponudama i promocija glavni razlog za povezivanje na društvenim mrežama, ili recimo subscribanje na newsletter, što isto tako svi znamo, tamo ćemo najčešće dobiti takve nekakve early bird stvari koje su nam uvijek zanimljive. Sviđanje ili lajkanje, znači ima ona stara poslovica, ljudi posluju sa ljudima koji im se sviđaju, i to ne vrijedi nigdje više nego upravo na društvenim mrežama, gdje imamo tu nekakvu prirodnu sklonost oponašati ljude koji nam se sviđaju i slagati se s takvim ljudima, jer na neki izvrnuti način time doprinosimo čak i vlastitom identitetu. Peti temeljni stup social commerce bi bila dosljednost, gdje pokušavamo ostati konzistentni, em sami sebi, em tom nekakvom procesu, jer potrošači kada su suočeni sa nekakvom neizvjesnošću najčešće nisu skloni rizicima i umjesto nekakvog eksperimentiranja rađe ostaju dosljedni svojim postojećim uvjerenjima, odnosno o nekakvom ponašanju koje su već imali u prošlosti. Tako sam našao podatak da preko 60% online kupaca ostaje lojalan svojem brendu, čak i po cijenu toga da proizvod koji kupuju košta i do duplo više od sličnog nekakvog proizvoda njima manje poznatog brenda.
I zadnji pillar bi bio reciprocitet, odnosno paid forward. Pretpostavljam da ste gledali onaj film baš takvog naslova koji se upravo bavi takvom psihološkom tematikom, jer mi kao ljudska bića imamo tu urođenu želju da vraćamo usluge koje smo dobili kako bismo držali taj nekakav balans, odnosno ravnotežu društvene pravednosti, ajmo to tako reći. Di bi u ovom našem slučaju tematskom to značilo dijeliti dalje ljudima informacije koje smo dobili u nekoj ekskluzivnoj ponudi, ovo što smo recimo ranije pričali. Znači mi ćemo dobiti tu ponudu i to ćemo odmah podijeliti dalje jer imamo tu nekakvu potrebu. Potom dolazimo do ove 3 i greške koje brendovi najčešće rade kada se uopće krenu bakćati, ajmo to tako reći, sa social commerceom. I prva je inertnost, gdje ne odgovaraju na pitanja i komentara kupaca. Feedback je sve. Ako je recimo vaš social marketplace pun neodgovorenih pitanja ili pun neodgovorenih pritužbi kupaca, to u najmanju ruku izgleda neprofesionalno s vaše strane, a ono što je gore generira dodatno nezadovoljstvo kod korisnika i generira tu nekakvu dodatnu sumnju u vašu legitimnost. I u samom malu truda vam možete vrlo lako riješiti i pokazati da ste proaktivni te da se brinete za svoje kupce. Potom dolazimo do druge i greške, odnosno irelevantnog oglašavanja. Ovo ste sigurno i sami iskusili na svojoj koži da su vas bombardirali oglasima koji uopće nisu relevantni za vas. Ono što smo već i rekli ranije, znači kod promocije je ključno razumjeti vašu publiku, njihove potrebe i kako se uopće osjećaju spram vašeg brenda, jer loše plasirani oglasi njima trate vrijeme, a vama troše novac, što je potpuno suludo. Zato jer danas postoje mnogi alati kojima možete prikupiti puno podataka o vašim korisnicima, znači i na taj način plasirati pravi sadržaj pravim ljudima u pravo vrijeme, što će oni sigurno znati cijeniti. I treća greška bi bila to izvrdavanje, odnosno checkout kompliciranje. Dakle, tu isto dolazimo do onog što smo pričali o trenju, odnosno nepotrebnim koracima. Dakle, što manje koraka u zaključivanju kupnje, tim bolje. Čak i ako kupci moraju napustiti društvenu mrežu da bi završili kupnju, pobrinite se da link na koji će ih taj button odvesti bude na pravi product page, tako da je put ka kupnji jasan i jednostavan. I sad bih još kratko samo htio 2 primjera pokazati, čisto da vam vizualno prikažemo o čemu pričam. Samo malo probat ću sada šerati screen. Znači, radi se o kampanji brenda Skullcandy. Samo malo. Super, nadam se da možete vidjeti ovo, super, znači ja mogu scrollati. Ovo sam izdvojio kao jedan elaboratni primjer, a najviše zbog toga što je i mene pogurao na kupnju novih sluški kad sam tražio nešto malo jednostavno, a opet ne preskupo. Znači, Skullcandy, ako ne znate kako se oni vole zvati lifestyle audio brandom, najviše proizvode slušalice i 2020. su pokrenuli tu kampanju 12 Moods. Ideja iza te strategije je bila da redizajniraju temu svog brenda svaki mjesec kako bi pokazali kako se ljudi osjećaju uz glazbu. I tako uz raspoloženja od bold preko empowered, deep do fearless recimo. Naravno puštali nekakve koncerte i evente, dok su
na Instagramu, što je zanimljivo, izbrisali sve svoje izbrisali su sve svoje i stranice, i page-eve, i objave i počeli skroz iz početka, čime su stavili potpuni vizualni fokus na to. Angažirali su 12 influencera za svaki mjesec i oživljavali, i putem njih oživljavali tu temu. I kada čovjek klikne na ovo, dolazi točno na one sluške koje žele kupiti. To je ovo što smo pričali, da smanjite što više, ajmo reći, buku u kanalu i te korake koje treba user napraviti. Dobro, drugi primjer koji sam izdvojio je J.Crew. Njega sam izdvojio zato jer je full jednostavan primjer. A o čemu se radi? Radi se o onom social proofu, odnosno to nekakvoj skrivenoj vrijednosti feedbacka korisnika, zato što su oni recenzije korisnika stavili na istaknuto i centralno mjesto svog product page-a. Čekajte, budemo probao poširati taj screen, samo da vidite o čemu se radi. Znači, ako odemo recimo na nekakvu košuljicu tu, znači ako niste već skužili, J.Crew je nekakva firma koja se bavi proizvodnjom i prodajom oblekice. I onda dole imate jasno naznačene sve reviewove usera, gore su highlightani ova 3 komada, ako stisnete see more reviews vidjet ćete sve reviewove koji postoje za ovaj određeni produkt. I tako su oni unutar svoga sajta, znači ne na društvenim mrežama, nego i unutar svoga sajta iskoristili social commerce, ajme to tako reći. I treći primjer, treći primjer je ovaj gdje ću štafetu predati svom današnjem sugovorniku, Lovri, koji će predstaviti svoj WooCommerce plugin Collab Cart, a koji služi za kolaboracionu kupnju i nudi dijeljenje troškova kod poštarine, no više o svemu tome će vam reći Lovro. Ja ću sad njega dodati samo sekundu. Evo, prvo da provjerimo jel se čujemo. Ako bi... Može samo Bruno prezentaciju da upalimo. Super. Evo, lijep pozdrav svima. Prvo da se zahvalim na pozivu i na prilici da budem dio ovog meetupa. Izrazito mi je drago također ne samo zbog meetupa, već i zbog teme, zbog social commerce-a. Bruno je to predivno sve ispričao, predivno objasnio. Sada ću ja istovremeno objasniti što je to Collab Cart, ali ću i povezati sa samim social commerce-om. Prvo da rečem nešto i o sebi, znači ja sam Lovro Mršić, 17 godina, učenik trećeg razreda srednje škole, odnosno Koprivničke gimnazije. Još od malena sam imao potrebu stalno nešto proučavati, čitati, slušati, kasnije to znanje primijeniti u rješavanju nekih problemčića, tada su to bili neki manji problemčići i uživao sam u tome. S vremenom sam shvatio i svoju misiju, a to je ponuditi rješenja kojima se može smanjiti kompleksnost svakodnevnog života ljudi na našem planetu i uistinu vodim se time i to je stvarno nešto što me ispunjuje. Jednom prilikom, pošto većinom sve kupujem online, rijetko kada idem u dućane, tako sam kupovao online i našao jedan proizvod. Sve je bilo super, znači cijena, review je bio dobar, stvarno sve je bilo u redu, ali na kraju ja taj proizvod nisam kupio. Nisam ga kupio zbog previsoke, odnosno prevelike cijene poštarine. Ja sam sad tu mogao nastaviti, ali shvatio sam, pa
to sigurno nije problem s kojim se susrećem samo ja, već to je nešto s čim se susreće puno ljudi i nešto što je možda i generacijski problem. Smatram osobno da svaki problem ima za sebe i svoje rješenje. I nije mi dugo trebalo da shvatim, pa možemo mi to riješiti tako da ja kupim zajedno sa nekim, pa ćemo mi tu poštarinu podijeliti na 2 dijela, ili ako nas je 3/3, 4/4. Međutim, što se događa kad idemo tim putem? Tadašnji oblik zajedničke kupovine bio je izrazito kompliciran, pogotovo za ovoga koje je tu narudžbu sam sklapao. Znači, on je morao dobiti stotine poruka od ljudi s kim je kupovao, znači, pa odabrati za svakog modela, pa veličinu, pa boju. I tu je bilo toliko prilika da se nešto zezne da je to stvarno nemoguće praktički dobro napraviti, a ako se dobro napravi, stvarno to je velika muka. I tada smo iz jednog problema došli u drugi. U tom trenutku malo mijenjam perspektivu i shvatiš da zapravo ta 2 problema su izrazito povezana, dođem do nekog zaključka pa mogu možda riješiti 2 problema odjedanput. I nakon istraživanja, pričanja sa raznim ljudima, došao sam do tog rješenja, a to je upravo CollabCart. Prije nego što pustimo jedan video koji objašnjava zapravo CollabCart, želio bih reći nekoliko podataka. Prvo, znači 69% košarica biva napušteno, a kao glavni razlog, odnosno čak 48% ljudi smatraju da je prevelika cijena poreza ili nekih naknada, ali najčešće prevelika cijena poštarine. Znači, bio sam upravo kad sam rekao da to sigurno nije nešto s čim se samo ja susrećem. I to je enormna brojka, znači čak 48%. Znači, kada bi vaš web shop imao neku soluciju za to, vi ste već 48% toga riješili. Druga stvar, svi smo svjesni same moći e-commerce, samog potencijala i trenutne moći, ali ono što će biti kroz par godina. No svaki put kad pogledamo te brojke, opet iznova se začudimo. Ovdje vidimo taj rast i vidimo odnos, znači koliko će biti odnos e-commerce u odnosu na običan commerce i vidimo da će kroz godine rasti, znači to je ova plava linija. S druge strane, crvena predstavlja rast e-commerce. E-commerce će rasti, taj rast će nešto biti manji s godinama, ali će rasti. Kako bi bili dio kao webshop tog rasta, morat ćete pratiti trendove, morat ćete pratiti nove standarde. Social commerce definitivno je to, a komponente odnosno ekstenzije poput CollabCarta su ključni dijelovi. Tako da, kako bi bili dio rasta, moramo se akomodirati i moramo pratiti trendove. Bruno, moj prvi video. Do you ever wonder how many times your customers have spent less on your products because of expensive shipping? Just imagine how much you can increase your sales if people can shop together and share their shipping costs. Instead of paying shipping charges, they'll buy more or expensive items. What if you could offer your clients and customers a hassle-free way to share their shopping carts with friends and family? Now you can, thanks to CollabCart. CollabCart is an e-commerce plugin that you can add to your WooCommerce store to give customers the opportunity to shop together. CollabCart makes shopping easier and economical. Customers can easily collaborate to buy together, get presents, and split the shipping costs. Installing CollabCart is simple, and easy cart management options are available. Visit collabcart.net now and make your store stand out with this unique feature. Da, evo kao što ste čuli, CollabCart je e-commerce ekstenzija trenutno na WooCommerce-u. Ona omogućava zajedničku kupnju koja je vrlo jednostavna. Sada ćemo pustiti drugi video, odnosno kako to izgleda sa perspektive kupca. Ako mi ga možeš staviti tu na spotlight. Eto, super.
Da pustimo od početka. Ok, znači ovako to izgleda na web shopu, znači nalazimo neki proizvod, odabiremo opcije, znači boja, veličina i dodajemo u collab cart. Sada možemo direktno ići u collab cart jer iskoči ova opcija, ali možemo ne staviti sa kupnjom. Tražimo, gledamo web shop, nađemo neku majicu i opet dodamo u collab cart. Sada tu vidimo da je nastao onaj collab cart koji smo napravili prilikom prijašnjeg proizvoda. I ovako to izgleda kad uđemo direktno, ali možemo ući i preko homepage-a, tako da otiđemo na My Account, pa u sklopu dashboarda imamo opet opciju collab cart i ovako se ulazi na taj duži način. Skroz gore vidimo link, znači link se dijeli putem svih društvenih mreža. Tu vidimo prvu komponentu social commerce, znači društvene mreže. Imamo znači ime, to služi prvenstveno iz razloga jer može se dogoditi da imamo više zajedničkih košarica istovremeno pa da možemo ih razlikovati. Kratki opis ukoliko je to potrebno. Deadline note s kojim dajemo ideju kada bi se checkout mogao napraviti ostalim sudionicima košarice. I to je u principu to. Znači vrlo jednostavno, a s druge strane izrazito efikasno. Može sad prezentacija nazad. Ok. Da. Sam collab cart nudi brojne benefite kako za tako i za kupce. Ono što je zanimljivo da mi praktički stalno nalazimo nove i ja sam tu sada izdvojio neke ono što je definitivno jedna od najbitnijih je povećanje vrijednosti pojedinačne kupnje koje će biti produkt toga kupac ušpara, odnosno uštedi na samom shippingu, te će te novce pretvoriti, odnosno prebaciti vrlo rado u novi proizvod, odnosno tih 30 kuna će rađe iskoristiti onda za neki proizvod, možda dodati još 20 ili još 30, pa ćete vi kao trgovac imati povećanje vrijednosti pojedinačne kupnje. Također, odnosno osim povećanja vrijednosti pojedinačne kupnje, bit će prisutna i povećanje frekvencije kupnje, odnosno kupac će češće dolaziti na vaš web shop i češće će kupovati, ali ne samo da će taj jedan, nego će i ovi novi kupci, odnosno novi koji će doći upravo iz razloga što će se vaš link dijeliti na društvenim mrežama između prijatelja, kolega, broj kupaca na samom webshopu će definitivno rasti. Nastajanje community-a, odnosno stvaranje zagovaratelja, je nešto o čem ćemo poslije reći koju riječ više, ali ovako na prvu, znači kada dijelimo link, radimo te male grupice ljudi dalje dijele i to je jedan eksponencijalni rast community-a. Također, kada neko pošalje vaš link, on je zapravo zagovaratelj vašeg shopa i on radi kao akvizitor. I vi u pravilu imate besplatnu promociju, odnosno vaš customer acquisition cost je 0, a najefikasniji koji postoji. Zato jer netko kom vjerujete, ako vam pošalje link od webshopa, sigurno ćete bar pogledati. Tako da, o tom ćemo još malo kasnije, kao što sam rekao, govoriti kada ćemo još nešto o kao takvom reći. Također, tu su i benefiti za kupce. Kupac, znači njemu je definitivno najbitnije ta kupovna moć. Ukoliko vi njemu ponudite mogućnost zajedničke kupnje putem collab karta, on će definitivno imati veću mogućnost kupnje, odnosno imat će veliki budžet upravo zato jer će uštedjeti na toj poštarini. Također, smanjivanje kompleksnosti kupnje. Tu mislimo prvenstveno za nove kupce, gdje kada dođe neki novi kupac, on će imati sigurno unutar samog zajedničke košarice nekog prijatelja ili kolegu koji je prije tu kupovao pa će mu moći objasniti.
tako da vi praktički olakšavate i vašoj support grupi. I to već i danas postoji u nekim grupama na Facebooku, možemo vidjeti di se dogodi neka greška, pa support od webshopa ne bude dovoljno brz, pa to ljudi sami riješe. A ovako, onda to ispadne malo lošije jer je support bio kriv, ovako će to ispast dobro jer to je bio prvi izbor. Također, smanjit će se i stopa povrata, odnosno kada se naruči nešto, a na kraju da ne valja, znači da ne pristaje možda osobi ili slično, vrlo vjerojatno će ti članovi karta probati to između sebe razmijeniti prije nego što pošalju, znači poslaće tek ako se ne uspiju izmijeniti. I ono također najbitnije, znači CollabCart nudi totalno jednu novi dojam i novi doživljaj kupovine. Kupac to cijeni jer on zajedno s nekim kupuje dosta jednostavno i sam customer experience iznimno poboljšan. Ok, sad ćemo reći kako ćemo povezati Collaboration s e-commerceom. Mislim, on je povezan, ali da rećemo kako. Ovako to izgleda, znači, schematski jedna kupovina. Sada smo stavili da su 3 čovjeka unutra. Gdje imamo prvi dodir social commerce i CollabCarta. Oni su se svi povezali putem linka. Znači, putem neke društvene mreže, oni su umreženi. Dodali su sad svoje proizvode u tu košaricu, u jednu košaricu. Znači, imamo 3 glave u jednoj košarici. I to je jedan proces koji se događa. A pasivno imamo po meni 2 najbitnije stvari. Prvo je community. Znači, imamo u početku male zajednice lojalnih customera. Zašto? Zato jer oni će češće i češće kupovati tu. Sam lifetime njihov na vašem webshopu će biti definitivno duži. I unutar samog community-a koji nastaje konstantno, zato jer taj link vašeg webshopa će se konstantno širiti. Imamo više ljudi koji znaju, imamo te jedne grupe s kojim znate gdje kupujete. Mi kupujemo na ovom webshopu i oni će u jednom trenutku možda vidjeti neku akciju pa će poslati to opet svim ovim s kim kupuju. Znači oni vama opet služe ko neka prenose vaše reklame i imamo više okidača za kupnju. Jer osobno ja sam susretao da sam imao proizvod, ali mi je bilo malo bez veze sam naručiti, pa jednostavno nisam imao volje to napraviti. Ovako kad imamo okidače koji te pogurnu, ajde naruči ili ajde samo dodaj, ja ću naručiti. Mislim, njima je interesu da smanje poštarinu, oni to mogu samo ako svi zajedno naruče. Tako da taj community je nešto što će definitivno u skorije vrijeme biti, već sada je, ali s vremenom će dobivati sve više na važnosti i bit će sve važnije svakog webshopa. Bruno je rekao da je najbitniji social proof. Ja se tu s njim u potpunosti slažem, prvenstveno kao kupac, jer uvijek pratim recenzije. Međutim, ono što je bolje od obične recenzije je recenzija neke osobe koje vjerujete. Znači, to može biti netko iz obitelji ili može biti... Jesi čuo? Da. Ok, ili može biti neki kolega, prijatelj. Znači, kada dobijemo preporuku od nekog koga vjerujemo, onda znamo da je to. Znači, isto tako Bruno je rekao da ako imamo isti proizvod na nekom webshopu u odnosu na neki drugi, ako vam kolega ili prijatelj pošalje sa ovog koji ima manju cijenu, vi imate tu garanciju da je to sigurno. I sigurno ćete više vjerovati osobi, upravo toj kojoj vjerujete, nego bilo kojem plitkom influenceru, da budem tako malo bezobrazan. Tako da u svakom slučaju community i social proof su nešto što je, bez čega CollabCart ne funkcionira. Znači to je nešto što je paralelno se događa i instalacijom
odnosno ukoliko vi ponudite vašim kupcima opciju kolaboriranja, pasivno će se stvarati community i dijelit će se taj jedan dobar social proof, on je najbolji, social proof osobe koje vjerujete. Za kraj još da spomenem naše partnere bez kojih ovo ne bi bilo moguće, prvenstveno Neuralab, znači mislim da ne trebamo trošiti riječi na njihovu kvalitetu, svi smo svjesni što oni rade, kako oni rade. Moram naglasiti da mi vidimo zajedničku suradnju. Što se tiče customer supporta, handla zajednički Neuralab i M+ Group je najveći provider customer supporta u ovom dijelu Europe. Strategija, to prvenstveno mislimo na neke ključne uloge, na neke ključne odluke koje smo donosili, znači tu se konzultiramo sa Mrak uslugama i trenutno naš marketplace WooCommerce najveći provider web shopa na svijetu trenutno. Evo, to je bilo to. Ukoliko ima kakvih pitanja, rado ću odgovoriti. Tu su i kontakti, ako bude i poslije, ako se sjetite nekih pitanja, pa slobodno pošaljite, pa da vidimo. Evo imamo jedno pitanje. Devri pita, možda u slučaju B2B mogu više odjela raditi jednu narudžbu, pa se zna tko je što naručio? To je više konsultacija nego pitanje. Da. Sad. Na koji način mogu odgovoriti na ovo pitanje, mislim. Ako može malo pojašnjenje. Evo čekamo. Evo dok čekamo pojašnjenje, ako imate još bilo kakvih pitanja, samo stavite u chat. Krešimir piše, to je odličan use case. Da. Slažem se u potpunosti. Ono što bi još sad, kad vidimo tu sad tko je što naručio, to znači imali smo u početku sa izlaskom prve verzije situaciju da se to nije vidjelo, pa smo odmah nakon par dana shvatili koliko je to bitno i odmah u prvoj jednoj verziji dodali i taj segment da se vidi tko je što naručio. Tako da, evo vidimo da je sad odmah to jedan od prvih komentara bio. Tako da, svačam potpunosti. Evo, kaže Devri, samo konstatiram i nudim možda proširenje plugina. Ne, se. Imamo jedno poznato prezime, mislim da ćeš ga skužiti. Znači, Zvonimir kaže, ako više naručitelja radi narudžbu, uvijek se vidi tko je naručitelj. Da, to sam upravo sad rekao. Znači, to je nešto što smo shvatili ključnim i to smo odmah nakon kreacije plugina u prvom narednom updateu stavili dostupnim. To je korisno i od strane webshopa jer tu možemo vidjeti u slučaju nekakvih akvizicija novih kupaca da se kreiraju možda nekakvi discountovi, ne? Ili reaktivacija kupaca. Tu stvarno možemo dovesti priču na totalno jedan drugi nivo i razviti. Ne? Dobro, evo budemo pričekali još minutu, odnosno par sekundi, ako vidimo da li ima još komentara. U međuvremenu, samo da kažem, naravno ovo se sve snima, tako da ćemo i kad završi ovaj live pustiti on demand video na naš YouTube, tako da ekipa koja nije stigla danas se nama uživo pridružiti će moći pogledati. Isto tako, ako se sjetite kasnije bilo kakvih pitanja, vraćam ponovo tvoj slajd gdje možete
baciti svoj upit. Lovro će sigurno odgovoriti u najkraćem mogućem roku. Dobro, neću sad više duljiti, vidim da smo tu stali, pa bih možda i finiširao ovo današnje druženje. Hvala ti, Lovro, na vremenu. Aha, evo imamo još jedno pitanje. Evo imaš jedno pitanje. Da, vidim, sad ćemo vidjeti. Pam. Dok Devrin svoje ne natipka, Zvonimir kaže, čak što više vidi se tko je novi kupac, odnosno tko je na poziv kolab karta administratora po prvi put zaključi kupnju. Da, to je upravo ono što smo rekli, gdje upravo zbog te opcije webshop može ponuditi brojne benefite tome ko je akvizirao, ali također može i totalno pristupiti na drugi način novim kupcima. Vidim tu pitanje, ako je moguće vidjeti tko je započeo prvi kupnju. Da, moguće. Znači, unutar kolab karte imamo dvije role, odnosno dvije uloge, admin i contributor. Admin je taj koji je započeo, koji je podijelio link i on radi checkout, dok kontributori samo dodaju proizvode. Eto. To je, evo, ako se još sjetite koje pitanje, slobodno pošaljite na mail, kako je Bruno rekao, vrlo rado i vrlo brzo ću na njih odgovoriti. Dobro, ljudi. Evo, hvala svima vama koji ste se uključili na vašem vremenu. Mislim da više nema nekakvih pitanja. Ako bude ovo što smo spomenuli više puta, javite se, sigurno ćemo odgovoriti u najkraćem vremenu. Ništa, uživajte, lijep pozdrav svima i vidimo se uskoro. Pozdrav. Čekaj, Devri, u zadnji čas. Pitanje, kako bi retargetirali tu osobu? Mislite kao osobu da ga u slučaju da prestane kupovati, pa da koju osobu? Admina ili? Ja mislim, to je vjerojatno nastavak njegovo na ovo pitanje. Ako je moguće vidjeti tko je započeo prvi kupnju, pretpostavljam da ona misli da njega retargetirati. Evo, nek napiše pa ćemo vidjeti. Admina. U smislu da ga retargetiramo na način da insistiramo na nove kupnji ili na koji način? Što se podrazumijeva pod retargetirati? To je još ako... Mislim, admina možemo također i ukoliko napravi akviziciju novih kupaca nagraditi nekim kupon kodom, jer opet ponavljam, vidi se tko je pozvao i tko je doveo nove kupce. A ako vidimo da je netko, ako vi vidite kao admin webshopa da je netko doveo nove kupce, vi njemu možete poslati i nagraditi ga kupon kodom, pa tako opet retargetirati i potaknuti na novu kupnju. Da, evo, Krešo sad kaže, trenutno je da, ideja da se radi kolaboracija između poznatih ljudi, odnosno osoba s kojima se poznajemo, to je skupina prijatelja, kolege, obitelj. Tako da, naravno mi imamo ideju možda to razvijati dalje na ljude koji se nalaze na bliskom području, jer to zapravo je bila neka osnovna ideja, ali trenutno mogućnost je samo za
poznate ljude, odnosno ljude s kojima se poznajemo. Mislim da je ovo nastavak na ono prethodno. Znači, ako sam se dobro shvatio, znači imamo admina koji je napustio košaricu ili je napustio, jel se tu misli na napuštenu košaricu, na collab cart košaricu ili na običnu košaricu sad? Jer ako je obična košarica, onda on nije admin, ne mislim. Da, malo stream kasni, pa mi odgovorimo na neka pitanja. Da. Sve jasno. Ako još ima koje pitanje slobodno, mi ćemo malo pričekati pošto vidimo da kasnimo. Evo jedan smajlić. Da. Ali Lovro, kakvi su planovi za budućnost? Za skoru budućnost mogu reći da za vikend ide grah. Kao što smo rekli, kao što smo se malo zezali prije streama, ali za budućnost definitivno fokus na sam collab kartu. Trenutno smo još uvijek u toj nekoj testnoj fazi gdje radimo live testing i gdje želimo da proizvod bude čim kvalitetniji. Još nismo krenuli službeno ulagati u sales i marketing, ali definitivno kroz koji mjesec planiramo i to i planiramo napraviti nekakvu održivost te nastaviti razvijati plugin jer definitivno prostora za daljnji napredak ima. Cool. Evo, mislim da je i Deveri zadovoljan sa odgovorima, kao što je rekao. Super. Tako da mislim da je sad vrijeme da se pozdravimo. Da. To treći put. Elbow cough, kaže Šokre. Ništa ljudi, hvala još jednom svima na vremenu. Čujemo se i vidimo se. Lijep pozdrav. Ja.